Izvanredna akcija, pokušao je Mladenov. Šansa za Getova i 2-1. Opet Getov. Pedeset 7. minut, oduševljenje na stadionu Vasil Levski, vodstvo reprezentacije Bugarske 2-1 strelac Getov. Evo vidite i na usporenom snimku kako je tekla ova munjevita akcija bugarskih reprezentativaca. Mladenov je šutirao, lopta se odbila, zapravo došla nekako do Getova. I evo vidite kako je Getov realizovao ovaj napad bugarske reprezentacije. 2-1 vodi bugarska strelac Getov.